Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza, nkwifuriza igitondo cyiza cyo kuri uyu munsi wa gatandatu z'ukwezi kwa gatatu 2025. Komeza ugire impagarike n'ubugingo. Ni Umuco Wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Ni amakuru mugezweho nanjye Mushakamba mfatanije na Sentama. Waramutse? Mwaramutse neza Mushakamba. Yego, twaramukanye amahoro. Ndabona haramutse ka kazuba bita agasusuruko. Yego. Hameze neza, akazuba kariho. Namwe nuko? Natwe nuko. Yego. Wazarendo ngo inzara iravuza ubuhuha. Wazarendo inzara rero bafite ntabwo ari iy'ubu ngubu. Bafite inzara ishobora kuba imaze imyaka bamaze bariho. Noneho rero byahumiye ku murari kuva aho ibintu byo kwambura batakibikora, baburi uburyo babikora. Birukanwe muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, aho bari baramenyereye kwambura. Abantu basonza barinze ibirombe. Ntabyo bakirinze, barinze ibihe se ko bahora biruka. Bega ingabo intwari za Cirombo. Ntabyo bakirinze kuko babirirwa biruka bahunga bagira izi ntwari za Cirombo ntizoroshye rwose. Intwari za Cirombo rero zimerewe nabi. Inzara gusa. Yego. Inzara wumva bataka inzara, bataka kubura ibikoresho y'ibyo ngibyo. Ariko kubura ibikoresho barabifite, ahubwo babikoresha nabi. Mushakamba, ngira ngo ejo twaza tubona video, sinzi niba warayibonye. Video igaragaza ahantu bashinze imbunda barasa mu Minembwe. Rimwe abanyamurenge babambuye ibikoresho. Ahantu haruzuye amasasu menshi. Yego. Ngira ngo babonye ari amasasu bakoresheje. Yego. Ko atagira ingano. Rero biriya bigaragaza ko abazarendo bakoresha ibikoresho nabi. Ariko mayi zo mu Minembwe ngo zigiye kwiyishyikiriza twirwaneho. Bahoze ngo basaba imbabazi, barimo barasaba imbabazi ngo biyunge abamayimayi baho. Ngo bashaka kwiyungana twirwaneho. Basaba imbabazi bw'ibitero bagiye bahagana. Niyo makuru mbonye ubu ngubu mu gitondo. Yego. Ariko ntabwo ari ubwa mbere hariya havugwa imbabazi. Kuko byagiye bivugwa kenshi, abakuriye imiryango y'amoko ari hariya bagahura bakicara bakaganira, ariko bikongera bikazamo kidobya, bikongera bikazamba. Ba Masunzu bakongera bakabizambya. Ba Masunzu, ba Bitakwira, abo bose. Birumvikana. Twigire ku makuru yacu. Ego, tujye ku makuru yacu. Turebe ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu yo muri iki gitondo. Yego. Tugiye kurebera hamwe uburyo Uburusiya n'ibihugu by'Abarabu byanze gukoreshwa na Tshisekedi ngo byibasire M23. Tshisekedi rero gukoresha ibihugu agenda akoresha ngo gutanga amabuye nk'ahatari y'agaciro. Atanga amabuye ayatanga uko yiboneye kugira ngo bamushyigikire muri byose. Bahanige igihugu cy'u Rwanda, bagire bate. Ariko ukibaza ibyo bihano bivuye kuri ruswa, ukibaza niba ari ibihano biba bikwiriye. Yego. Indi ngingo rero tuza kurebera hamwe, turarebera hamwe uko Guverineri Bahati Musanga, Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, yasuye abaturage bahitwa mu Rubaya. Yego. Twari tumaze iminsi tutavuga kuri Rubaya, buriya tuhaganireho. Rubaya ni ahantu hazwi kubera amabuye y'agaciro ahacukurwa. Yego. Ahantu hahogoje amahanga, havugishije benshi.
harijije abarundi ariko mu kiganiro yagiranye n'abaturage Mushakamba byumvikanye ko abarundi bose bari baragiye gutura hariya bari baragiye gutura hariya habohowe barongera basubira iwabo baragenda. Ni bimwe mu bikomeje gutera urujijo. Hari abarundi n'interahamwe zagiye zijya gutura ahantu yego kubera ko zizi ko M23 yahafata zigahunga. yego Nahoze mbona propaganda yo kuri BBC yego yavugaga ko ngo abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo za Plene bari kwemera bakaruhama mu ruzi rwa Rusizi yego ngo banga ngo kubera M23 kubashyira ku gahato mu gisirikare. Ukibaza M23 niyo itarashyize abantu mu gisirikare ku gahato Bunagana kugeza Bukavu, iri kubikorera muri Plene. Abaturage bo muri Plene tuzi baho ko batahunze, ko M23 bayakira bakoma mu mashyi ari naho bayihaga amafaranga. Erega abandi bahunze bate? Mushakamba buriya nta n'intambara yahabaye nk'ahandi. Ntayo pe, umuntu yavuga ko ntayo. Indi ngingo rero tuzaganiraho, turareba uwahoze ari meya wa Goma. Yego. Uwahoze ari meya wa Goma ni generale w'umupolisi mu gipolisi cya Congo. Uwahoze ari meya wa Goma, Goma itarafatwa AFCM 23. Yafatiwe ngo mu nzu y'indaya ariho yihishe. Urabona ko hariya habaye urugamba rwo gufata Goma. Aba FRDC, abapolisi, polisi nationale bagiye bihisha ahashoboka hose, ngira ngo bumvise n'abihishe no mu bitaro. Guhindura abarwayi, hari bihishe muri MONUSCO, hari bihishe ahantu hatandukanye. Bakuyemo imyenda y'akazi bakiyoberanya, ngira ngo warabyumvise. Ariko noneho uyu we icyo yakoze yaragiye yiryamira mu nzu y'indaya yiberamo aho ngaho. Yari amaze iminsi, ngira ngo bahamukuye ejo. Yego. Uyu rero wenda turi bubikomozeho, reka ndeke kubivuga tutaragerayo. Ariko biratangaje kuba umuyobozi w'urubwihisho akajya kwihisha mu ndaya. Yego. Reka dutangirire amakuru yacu. Yego, ku ngingo ari ajyanye n'Uburusiya n'ibindi bihugu by'Abarabu byanze gukoreshwa na Tshisekedi ngo byibasire M23. Ibi bimeze bite? Ni ingingo ndende turi buze kugenda tunyuramo. Yego. Ni byatangajwe n'ikinyamakuru Africa Intelligence. Yego. Aza kugusaba uza gufungura kopi ufite imbere yawe. Kamfungure kugira ngo tuze kuyinyuramo. Ni amakuru maremare ariko turi bugerageze kuyatwara ku buryo tuyasoza vuba. Yego. Kuko ni kopi zigera muri 6 paje. Paje 6 nako. Yego. Rero urumva ni byinshi, ariko harimo nanone amakuru menshi ajyanye n'uburyo Ndayishimiye bimwe twaho bavugaga, Ndayishimiye n'amafaranga yahawe n'uburyo yashoye abasirikare barenga 10,000 mu ntambara. Yego. Harimo amakuru yose ubundi abumbiyemo. Yego. Ngo numara gufungura kopi ni iyihe ubu ngubu? Ni wafungura iyo kopi ya nuza ngo haye ya iheruka. Hari kopi ya PDF. Ya PDF. Yego. Cyangwa article mines. Iyi rwose irabitatura byose. Katubirebe. Tubirebe bigezeho, birafunguka neza ariko
bigiye gufunguka akantu gato. Yego. Akantu gato. Tshisekedi yafashe hejuru neza neza, hasi no hejuru mu gukoresha aya mabuye ye kugira ngo ni inkuru isomeka neza cyane, ni n'iy'ejo twayinyuramo. Yego. Iragira iti mine contre armement. Ni ukuvuga ibirombe biguranwa intwaro. La dernière carte de Félix Tshisekedi. Ikarita ya nyuma ya Tshisekedi yo kurwanisha, yarwanisha, yakinisha. Depuis la chute de Goma, face à l'avancée des rebelles, le président congolais fait feu de tout bois pour gagner du temps. Il a envoyé des émissaires dans plusieurs capitales pour obtenir leur appui. Et n'hésite pas à mettre dans la balance les actifs miniers de la RDC. Haravuga hati kuva Goma ifashwe, yego, kandi M23 ikomeza kwigira imbere igenda ifata ibice, yego, Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo araca igiti n'amabuye kugira ngo arwane n'igihe ashobore gutsinda. Yohereje intumwa muri za kapitale, mu mirwa mikuru myinshi, yego, kugira ngo abone ibyo bihugu bimushyigikire. Urumva ko ntaho atagiye, ariko ubwo aho amakuru yibanda ni muri Aziya. Yego. Nta nubwo atindiganya mu gutanga amabuye kugira ngo ashyigikirwe, gutanga ibirombe by'amabuye, yego, kugira ngo ashyigikirwe. Reka dukomeze. Les rebelles du M23 à la frontière, hano barasobanura iyi foto y'abasirikare ba M23. Yes, bari ku mupaka. Bari ku mupaka hariya i Goma, hagati ya Goma na Gisenyi. Le président Félix Tshisekedi joue son va-tout dans la guerre qui l'oppose au M23 et son allié rwandais. Alors que les opinions s'épuisent pour endiguer l'expansion territoriale des rebelles dans les provinces orientales congolaises, le pouvoir est mis sur l'une des rares cartes encore à la disposition, le potentiel minier du Congo. Aha icyo bivuga, aha ngaha icyo bivuga, biravuga ko Perezida Tshisekedi arimo arakina ikarita ya nyuma, yego, muri iyi ntambara arwanamo na M23, nabo bakavuga ko ngo ifashwa n'u Rwanda. Mu gihe uburyo bwose burimo burangira arimo buhetura kugira ngo ahagarike gutera imbere, gufata uduce kwa M23 mu ntara zo mu burasirazuba bwa Kongo. Arimo arakina noneho ikarite idasanzwe iyo gukoresha ibirombe. Arakina iyo gukoresha ibirombe. Turebe ikindi gikurikiraho. Yego. Igikurikiraho ni uko ngo dans l'urgence
plusieurs équipes ont été dépêchées courant février aux États-Unis pour convaincre l'administration de Donald Trump de l'opportunité de sceller un deal. Celui-ci consisterait à sécuriser l'approvisionnement américain de minerais provenant de la République démocratique du Congo en échange d'une pression de Washington sur Kigali. Aha ngaha arasa n'uwagurishije u Rwanda. Pusi yohereje intumwa muri Washington yego kugira ngo bumvishe leta ya Trump ko hari uburyo bwiza ashobora kungukiramo. Ubu buryo bwiza ni uko bagarurira umutekano amabuye agemurirwa Amerika aturutse muri Congo. Amabuye akagemurirwa Amerika aturutse muri Congo, noneho ingurane ikaba ishyira igitutu ku Rwanda. Ibyo byagiye hanze, ariko iki kinyamakuru ugiye nkunda ko kimuvumbura mbere cyane. Hano rero bagiye kugaragaza abagiyeyo. Parmi les officiels congolais à avoir fait le déplacement outre-Atlantique figuraient des responsables de la Gécamine. Ngo mu bayobozi bagiye muri Amerika, ngo abibanze muri Congo harimo abambutse inyanja Atlantika berekeza hariya kwa Trump. Harimo abayobozi ba Gécamine. Gécamine ni ikigo cy'ubucukuzi bw'amabuye, kibanda cyane cyane hariya muri Katanga. Ikigo gikomeye cyane, ni n'icya kera Gécamine. Gécamine ni impine, yego, ubundi ni General de Carrière de Mines. Ni impine y'igifaransa, General de Carrière de Mines. Mwumva rero ko abayobozi b'iki kigo bari mu bagiye, yego, bagiye kubonana no kwa Trump. Il s'en défend auprès d'Afrique Robert Lukama, président du conseil d'administration de l'entreprise publique minière, est cité par plusieurs sources. Aha ngaha kuba Tshisekedi ngo s'il s'en défend auprès de Africa Intelligence, en précisant ne jouer aucun rôle dans ce dossier, le nom de Guy Robert Lukama, président du conseil d'administration de l'entreprise publique minière, est cité par plusieurs sources. Nubwo uyu nguyu Lukama yahakaniye iki kinyamakuru Africa Intelligence, ariko soko nyinshi zigaragaza ko abifitemo uruhare, afite uruhare muri iyi dosiye. On retrouvait également Patrick Ruabeya, yego, handitse Ruabeya, niba baranditse izina nabi, président de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés de substances minérales stratégiques, ARECOMS. Aha ngaha baravuga muri abo ngabo nyine bari muri iyo diru, nk'uko bayita diru, harimo uyu nguyu witwa Patrick Ruabeya. Uyu nguyu akaba perezida w'ikigo gishinzwe kugenzura imikorere y'ibijyanye n'ubucukuzi. Noneho inkuru igakomeza iti la primature de Judith Suminwa Turuka était représentée par
urumva ko aba bavuga amazina aha bose bari mu bagiye muri Amerika. Yego. Kuri iyo mpamvu noneho bakavuga bati ibiro bya minisitiri w'intebe byari bishyigikiwe na minisitiri w'imari yego witwa Dudu Fwamba Likunde, tandis que la présidence avait dépêché le frère du chef de l'État Jacques Tshisekedi pour discuter des aspects sécuritaires. Urumva ko inzego nyinshi hariya muri Kongo z'ubutegetsi zari zihagarariye. Ahangaha baragaragaza abari bahagarariye ibijyanye no kugenzura iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bakavugamo uriya Patrick Ruabeya, yego, hakaba witwa Robert Lukama, uyu nguyu akaba yarahagarariye kiriya kigo cy'ubucukuzi kiriya cya Jekamine, bakavuga ibiro bya minisitiri w'intebe byari bihagarariwe n'uyu minisitiri w'imari witwa Dudu Fwamba Likunde. Noneho bakavuga na perezidansi ya Tshisekedi yari ihagarariwe n'umuvandimwe we, yego, sinzi ubanza ari we muto koko, hano baravuga ko ari umuvandimwe we, baravukana n'ibyo kuko urabona ko afite n'izina rya se, yego, witwa Jacques Tshisekedi. Urabona ko ikipe yari yuzuye rero. Ikipe yari yuzuye yo kujya mu mishyikirano hariya. Mushakamba rero dukomeze. Yego. Muri ibi bihugu rero bivugwa byanze, turahera baratanga urugero rwa Ukraine. Bavuga bati l'exemple ukrainien, urugero rwa Ukraine. Reka twumve muri uru rugero rwa Ukraine haravugwamo iki. Yego. Penser dans une certaine précipitation la stratégie du pouvoir congolais est calquée sur l'exemple ukrainien. Hano baravuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa neza ari fotokopi ya Ukraine. Umwe Ukraine yidabagiza imbere ya biya by'inginga ngo biyishyigikire, biyihe imbunda, biyihe abasirikare, irase Putin. na Kinshasa nuko. Na Kinshasa nuko. Elle est motivée autant par la crainte d'un effondrement du pouvoir que par celle des discussions parallèles entre Washington et Kigali qui se ferait à son détriment. Ni ukuvuga Kinshasa ifite impungenge z'uko ubutegetsi bwayo bwarindimuka bukihirika, ikanagira n'impungenge z'uko wenda hashobora kubaho nk'ibiganiro hagati ya Washington, ni ukuvuga Amerika n'u Rwanda, yego, noneho ahubwo ikaba ngo yabigwamo. Ngo si la liste des actifs mis dans la balance par Kinshasa demeure incertaine, certains groupes présents dans l'ex-Grand Katanga cherchent déjà à profiter de la séquence pour se positionner. C'est le cas du Bayot Sharina Resources, dont la vente de sa filiale Chemaf au Chinois, Norin Mining, avait été bloquée par les Jekamine. Hano barimo baratanga ingero, bagatanga urugero rw'ikigo cyo muri Katanga, yego, cyari cyarafunze, cyarahagaritse cyanga gusinya amasezerano na sosiyete y'ubucukuzi yo mu Bushinwa yitwa Norin Mining. Bikaba byari byarahagaritswe n'iki kigo cyo muri Kongo cyitwa Jekamine. Bakomeza. Yego. La proposition de Kinshasa dont les modalités demeurent floues, ibyo Kinshasa isaba
bidasobanutse, a reçu un accueil mitigé au sein de l'administration américaine. Byarishimiwe mu butegetsi bwa Amerika. Urumva harimo diru wa mugani wabo, bagomba rero kubyishimira. Noneho dukomeze. Plusieurs officiels dont Peter Pham, qui attend encore le feu vert du Sénat pour devenir sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, ainsi que l'envoyé spécial de Trump sur les dossiers spéciaux Richard Grenell, ne masquent pas en privé leur manque de confiance à l'égard du pouvoir congolais. Urumva nubwo Kinshasa bikora kuriya, ariko hari abakikemanga. Yego. Baravuga nk'uyu nguyu witwa Peter Pham. Peter Pham urindiriye ko yemezwa na Sena kugira ngo abe sekreteri wa leta wa Amerika ku bijyanye n'umugabane wa Afurika. N'umugabane wa Afurika. Uyu ni wasimbura Blinken cyangwa harya Blinken ni wo mwanya yarimo? Yego. Urumva ko uyu nguyu yabasimbuye Blinken, hakaba n'undi noneho ushinzwe dosiye zihariye, ibibazo byihariye, witwa Richard Grenell. Aba ngaba ntibabura gukemanga leta ya Congo. Icyizere bayigirira ni gike. En parallèle des discussions à Washington, Kinshasa s'attelle dans l'urgence à parier l'effondrement de son dispositif sécuritaire après la débandade de son armée en début d'année dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il s'agit pour l'État congolais de gagner du temps pour se renforcer avant d'éventuelles négociations avec le M23 et le Rwanda de Paul Kagame. Uvuga ahangaha ngo nubwo baganira na Washington na Amerika, ariko Kinshasa irihutira kuvuga ubutegetsi bwa Tshisekedi burihutira kuziba icyuho ngo butihirika nyuma y'ihunga cyangwa se nyuma y'aho ingabo za Kinshasa zishwiragiye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Il s'agit pour l'État congolais de gagner du temps sur icyo bashaka rero. Barashaka ngo Kongo igisirikare cyayo kiyubake gikomere mbere y'uko bajya mu biganiro na M23 cyangwa n'u Rwanda. Noneho bazajya muri ibyo biganiro bafite ijambo kuko baba bafite imbaraga muri icyo gihe. Ibyo Kinshasa ishaka. Yego. C'est dans cette optique que Jacques Tshisekedi, dans la foulée de son séjour américain, s'est discrètement rendu aux Émirats Arabes Unis. Aha ni muri Dubai. Ni muri urwo rwego ntabwo mu gihe uyu Jacques Tshisekedi yari muri Amerika, yaboneyeho n'uburyo bwo kujya gukora uruzinduko rw'ibanga, akora urugendo rw'ibanga muri Dubai. Ni mu Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yego. Il y était accompagné du conseiller privé du chef de l'État congolais, Kahumbu Mandungu Bula Dikao. Ahangaha rero i Dubai, qui fait office de Missi Dominici entre Félix Tshisekedi et Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
L'objectif du voyage était de négocier en urgence la livraison d'équipements militaires. urumva ko uyu nguyu murumuna wa Tshisekedi Jacques Tshisekedi ajyanye n'uyu mujyanama wihariye wa Tshisekedi ariwe Kahumbu Mandungu Bula bakunda kwita Kao, yego, bajyanye hariya muri biriya bihugu Dubai by'Abarabu. Ariko icyari kibajyanye nta kindi bari bagiye gukora, bari bagiye gushaka uburyo babona intwaro, haboneka intwaro babashyikiriza intwaro muri Kinshasa ku buryo bwihuse. Urumva ko niko kwa gushaka gukomeza igisirikare kugira ngo bazabe bafite ijambo wa mugani wabo. Twakomeza. Yego. Gisement de cuivre et de cobalt. Ni ibirombe by'umuringa, ubutare bw'umuringa na cobalt sinzi uko bayita mu Kinyarwanda. Twakomeza. Yego. Au cours de leur séjour entre Dubai et Abu Dhabi, mu gihe bamaze hariya i Dubai na Abu Dhabi, au four season de l'île Ar Mariah, au four seasons cyangwa ahangaha ni ahantu bari bacumbitse hariya muri kiriya kirwa cya Ar Mariah. Des hommes se sont entretenus avec des responsables de la puissance internationale holding CO, IHC, de Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, frère de MBZ et conseiller à la sécurité nationale. Uga hari baganiriye n'abashinzwe cyangwa n'abayobozi b'ikigo cyangwa company yitwa International Holding Company. Yego. Yuwitwa Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, umuvandimwe wa MBZ, kandi akaba n'umujyanama mu by'umutekano w'igihugu. MBZ uriya muyobozi niba bamwita umwami simbizi, babita abami, babita abasultani, babita abayatora, sinzi. uriya uhagarariye nuza ubumwe bw'Abarabu. Yego. Mohammed bin Zayed. Noneho dukomeze dans les discussions avec les Émiratis. La partie congolaise a fait part de la récente disponibilité d'un site minier dans la province de Luaraba, sud-est de la République démocratique du Congo. Il s'agit du gisement du cuivre et de cobalt de Musonoi East, près de Kolwezi, dont les réserves sont réputées considérables. Selon plusieurs sources, Kao et le frère du président ont demandé au moins 250 millions de dollars d'avance pour son pension. Aba bagiye muri deal wa mugani wabo. Yego. Bagezeyo rero urumva ko bagiranye ibiganiro bigamije kubaha ibirombe, noneho bano bakaba batanga amafaranga. Aya mafaranga ngira ngo niyo ashorwa mu ntwaro. Ikiriho rero hariya bari muri biriya hariya mu Barabu. Yego. Bemeye gutanga ibirombe by'ahitwa Luaraba. Luaraba ni province ya Luaraba, ni province muri ziriya bakase kuri Katanga. Yego. Ni hafi y'umujyi witwa Kolwezi. Kolwezi rero ni kiriya gice epfo ngira ngo hagabana na Angola. Banza hagabana na Angola. Yego.
bemera gutanga ibirombe, iki kirombe cya Musonoyi East hafi ya Kolwezi. Yego. Ahangaha rero hakaba hazwiho cyane gutanga umusaruro w'umuringa, ubutare bw'umuringa na cobalt. Haya rero bari muri biriya biganiro basabye ko babaha avance. Uyu nguyu Kao wa undi wajyanye na murumuna wa Tshisekedi, basabye ko babaha avance ya miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika kugira ngo babahe kiriya kirombe. Urumva ni deal ikomeye, nibi yari avance yarasigaye inyuma ni menshi mushakamba. Ku kintu kirimo amafaranga bari abahungu bari cyane ko urumva ko tugereranije na rwa rwandiko twigeze kubona rwa ministre w'ingabo ashaka kugura drone. Yego. Ashaka kugura drone, ngira ngo yashaka kugura drone eshatu. Drone eshatu kuri miliyoni 196 n'ibihumbi 800 by'idolari. Urabona ko hano ho muri aya muri avance ho harimo drone zigera muri enye zirahita ziguruka, hafi enye zaba zirimo. Hanyuma tukomeze rero. Propriété de Gécamine, ce site avait fait l'objet d'un protocole d'accord conclu dans la plus grande confidentialité en juillet 2021 avec la société Gouma Group, propriété de Robert Gumede. Urabona ko muri mu kwa karindwi 2021 yego, icyo gihe iki kirombe cyari cyareguriwe iyi groupe, iyi société yitwa Guma Group y'uwitwa Robert Guma. Hanyuma ce millionnaire sud-africain uyu yari wo muri Afrika y'Epfo est coutumier des cercles de pouvoir à Kinshasa où il est réputé proche de l'ancien grand argentier congolais Nicolas Kazadi. Ces dernières années, il a gravité en République démocratique du Congo des négociations comportant des volets d'armement. Umva ko uyu nawe yari yarinjiye mu bintu by'ubucuruzi bw'intwaro azigemura hariya. Ibintu byabo byose ni intwaro. Ibintu byabo byose ni intwaro. Ni intwaro. Intwaro batsindanwe barashaka izindi zo kugira ngo byose ni intwaro. Hanyuma dukomeze. Yego. Tugeze ku yindi tariki y'ingenzi muri iyi diru yabo. Aho bavuga ngo le 4 février ku itariki enye z'ukwa kabiri ni ukugushize, quelques jours après la prise de Goma, uziko Goma yari imaze gufatwa. Yego, amaze igihe gito cyane kuko yafashwe 27 z'ukwa mbere. 27. Le directeur général de la Gécamine, Placide Nkala Bassadilua, a adressé à Robert Gumede un courrier consulté par Africa Intelligence dans lequel il lui annonce la fin du protocole d'accord sur le site de Musonoyi East. Nyuma yaho Goma ifatiwe, uyu muyobozi wo muri Gécamine, umuyobozi mukuru wa Gécamine, directeur mukuru wa Gécamine, DG, twamwita DG, yego, witwa Placide Nkala Bassadilua, yandikiye uriya Robert Gumede wo muri Afrika y'Epfo, amwandikira amumenyesha ko amasezerano bari bafite kuri iki kirombe cya Musonoyi, Musonoyi East, ahagaritswe, arangiye. Yego, bayasheshe. Bayasheshe. Kandi iyi nyandiko
yandikiwe uyu munyafurika y'epfo ikinyamakuru Africa Intelligence cyarayibonye cyayikubiseho ijisho. Une décision qui intervient selon Placide Nkala Basadiliwa après l'échec des discussions entamées en décembre 2023 pour relancer le développement du projet minier. Et le courrier finit par conclure. Bari bongeye kuganira ku bijyanye n'amasezerano kugira ngo bongere bavugurura amasezerano guhera mu kwa 2023. Aya ni amasezerano twabonye yatangiye mu kwa 7 2021. Yego. Noneho uriya rwandiko rero yandikiwe rwasozaga rugira ruti la Gécamine ne peut laisser ce périmètre la Gécamine ne peut laisser ce périmètre immobilisé plus longtemps et se voit contrainte de clore cette phase de discussion. Gécamine ntabwo yemera kubona iki kirombe kiguma kiraho kidakora. Niyo mpamvu rero hafashwe umwanzuro wo guhagarika ibiganiro twarimo. Yego. Ariko ubwo icyo babikoreye Mushakamba urumva ni nta kindi twacyumvise nuko bashakaga kwerekeza izindi nzira kukiganisha hano. L'opinion russe igitekerezo cy'Uburusiya. Yego. Dans sa quête de soutien, Kinshasa s'est également attaché à explorer d'autres options. Ubwo Kinshasa yaretse uriya mugabo wo muri Afurika y'Epfo ishaka kugira ngo yerekeze mu zindi nzira kureba abakorana nayo, y compris celle de Russie. Muri izo nzira rero harimo n'Uburusiya. Même si cette dernière apparaît à contre-courant de la diplomatie résolument pro-occidentale de Félix Tshisekedi depuis son arrivée à la présidence en 2019. Nubwo Tshisekedi we yagaragaraga nk'umuntu umushaka gukorana n'abanyaburayi. Umushaka gukorana n'abanyaburayi guhera muri 2019. Pour sonder le positionnement de Moscou, le pouvoir congolais a dépêché courant février l'un de ses émissaires dans la capitale russe. Kugira ngo bumve igitekerezo cy'Uburusiya kuri iyi ngingo. Leta ya Kinshasa yohereje intumwa zayo i Moscou, muri kapitale y'Uburusiya. Yego. Muri ku kwezi kwa kabiri. Aba rero batumye mu Burusiya ni bande? Harimo umujyanama wa perezida witwa Theo Mbiye, qui officie depuis quelque temps dans les dossiers miniers de l'ex-Grand Katanga. Uyu nguyu akaba ari umujyanama mu birebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Katanga ya kera. Notamment sur celui particulièrement épineux de l'Asian Resources Group. Hakaba hari mu byatangaho inama ni no ku bijyanye n'ubucukuzi bwa company, n'ubucukuzi bukomeye bufite ireme bwa company yitwa Eurasian Resources Group. Kuri hamwe de quoi alimenter là aussi le scénario de notre deal avec l'octroi des concessions minières. Ubona ko bavuye ku kirombe kimwe Mushakamba bigiye kuba bibiri kugira ngo diru nyine igire imbaraga ngende neza. Connecté par Africa Intelligence, Theo Mbiye n'a pas donné suite
à nos sollicitations. Africa Intelligence yashatse kumenya amakuru ibinyujije kuri uyu mbiye ariko ntabwo yigeze agira icyo abatangariza mbese yarayimanye. Il apparaît toutefois que le pouvoir russe, déjà fortement accaparé par l'Ukraine, ensemble peut disposer à s'impliquer dans le dossier congolais. Ikigaragara icyo babonaho kuko Uburusiya bwari bufite intumbero cyane cyane muri dosiye ya Ukraine, turumvikana yego ni iriya y'intambara. Birashoboka kuba batarigeze bagira icyo babyitaho. Ibi rero kuba bashidikanya ko Uburusiya ntacyo bwigeze bubyitaho biriya ni uko uriya basabye amakuru ntabwo yigeze ayatanga. Twakomeza. yego Cela n'a pas empêché Kinshasa de se tourner depuis vers l'un des principaux alliés de la Russie sur le continent, à savoir la junte malienne d'Assimi Goïta. Ati ibyo ngibyo ntabwo byigeze bibuza Kinshasa kujya kureba umufatanyabikorwa w'Uburusiya ukomeye kuri umugabane wa Afurika, ariwe Assimi Goïta, ngira ngo ni muri Mali. yego Le 22 février, dans la foulée de sa participation à Dakar au Sénégal, des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, s'est rendu à Bamako pour remettre à Goïta un message personnel au nom du chef de l'État. Igihe bari mu nama rero, mu nama hariya muri Senegal, ni inama ijyanye n'ibyo kubungabunga amategeko agenga ibicuruzwa, imibanire. Minisitiri Constant Mutamba, ngira ngo uramuzi, ni wa wundi wagiye gusaba amaturo ngo azashyire Bazarendo, umusinzi. ni wa wundi ukunda kugaragara yanyoye. Uyu yaboneyeho kwambuka yerekeza muri Mali. Muri Mali rero yaratwaye ubutumwa bwihariye bwa Perezida Tshisekedi, uciriye uriya musirikare wafashe ubutegetsi witwa Assimi Goïta. Ni Assimi? Ndumva ni Assimi Goïta. Reka dukomeze. Urumva ko aha hose icyo bashakaga ni imbaraga za gisirikare kugira ngo barwane. yego noneho hose aho banyura bagenda bagira bati bagenda barisha ibirombe, babunze ibirombe. turufu n'ibirombe. Kugenda kuri buri muryango mfite ibirombe, bakaba bakajya ku wundi mfite ibirombe. nzanye ibirombe. Nibanzanye ibirombe. Leta ya Tshisekedi n'inzanye ibirombe. Noneho Artemwama de N'Djamena avuye hariya agiye n'Injamena. Conscient de son relatif isolement diplomatique sur le continent, le pouvoir tente de s'appuyer sur l'un de ses rares alliés africains. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze kubona ko bumeze nk'uburi mu kato. Icyo bwakoze, bwagiye kureba umufatanyabikorwa wabo udasanzwe. Uwo nguwo nta wundi ni Chad. yego ya Mahamat Idriss Déby, que Félix Tshisekedi connaît bien pour avoir officié comme facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, sur la transition politique dans le pays.
uyu nguyu Tshisekedi akaba amuzi neza cyane kuko yagize atera Tshisekedi se waba umuhuza wa Chad n'imitwe bahanganye. Noneho kuri 18 z'ukwa kabiri ushize yamwoherereje ubutumwa bwihariye. Yego. Bwihariye abucishije kuri Ministre Didier Mazenga Makanzu. Ni Ministre wa Integration Regionale, ni Ministre wa Integration Regionale, ubwo twahita nk'ikitwa Integration Regionale ni ubwo se nk'ibyo ufatanye mu karere. Ni ubutwererane mu karere. Twererane n'akarere. Ministre ureba ibijyanye n'ubutwererane mu karere. Noneho turebe hari ingingo ivuga iti RDC mine contre armement. Ubwo ni page ikomeje. Yego. Bahita babanza ya titre. Noneho ni ya titre ya indi nkuru igaruka ahangaha. Mine contre armement ni kuvuga ibirombe biguranwa intwaro. Yego. Ikarita ya nyuma ya Tshisekedi. Ni ikarita iheruka. Dans la foulée, une équipe d'experts militaires congolais s'est rendue en N'Djamena pour discuter des modalités d'un éventuel appui militaire à Kinshasa. Rero muri gahunda abahanga mu bya gisirikare b'abakongomani bagiye N'Djamena. N'Djamena ni kapitale ya Chad n'umujyi, kugira ngo baganire uburyo bashobora kubona ubufasha bwa gisirikare buturutse muri Chad. La partie tchadienne qui étudiait sérieusement cette option au nom du rapprochement entre les deux pays ensemble maintenant peu encline à s'engager pour avant dans ce soutien. Urabona ko aba bahanga ku ruhande rwa Chad babigenje biguru ntege. L'état-major de l'armée en particulier a émis un avis défavorable à une intervention bilatérale. L'état-major y'ubwayo ya Chad yatanze igitekerezo kidashyigikira icyifuzo cya Kinshasa. Mu yandi magambo kidashyigikiye ko habaho ingabo za Chad zijya kurwana muri Congo. La perspective du déploiement d'un contingent dans l'Est congolais, très différent du théâtre d'opération habituel de l'armée tchadienne, supposerait de surmonter des défis logistiques considérables. Ibi ngibi babitewe n'iki? Babitewe n'uko kuba bo bamenyereye kurwanira ahantu hatandukanye n'imiterere ya Congo, byabasaba ibikoresho bidasanzwe. Yego. Ku bw'iyo ngingo rero ntabwo babyemeye, banga gushyigikira. Nzanye ibirombe bamusubiza inyuma. Gatigumana ibirombe byawe. Crainte d'une volte-face de Ndayishimiye. Kize kwa Ndayishimiye. Ubwo tuvuye ku ngingo y'uko Chad yateye twatsi nzanye ibirombe. Bitewe n'uko imiterere ya Chad aho abasirikare baba bamenyereye gukorera ibikorwa byabo bya gisirikare hatandukanye kure n'imiterere ya Congo. Ni no kwanga guseba nk'uko abandi basebye. Ngo babishize mu kinyabupfura baravuga bati byaduhenda. Yego. Byaduhenda tubyihorere kuko byaduhenda, kuko Congo ntabwo iteye nka Chad. Congo ntabwo iteye nka Chad. Bityo byadusaba ibindi bikoresho bidasanzwe tudasangamo.
bisobanuye ko abasirikare ba Chad bavugwaga ntibaje bari barenga. ntabwo baje kuko urabona ko eta majoro yabyanze Yego. eh Tubikomereza turebe Ndayishimiye rero. ndayishimiye rero ngo seul le Burundi d'Evariste Ndayishimiye maintient jusqu'à présent une importante force militaire pour faire barrage au M23. Ngo Uburundi bwa Ndayishimiye konyine nibwo bwiyemeje guhagarika M23 bukayibuza gukomeza kwigarurira uduce, ariko se barabishoboye? Iki ni ikibazo. Ahubwo bari guhashirira. Quelques 10 000 unités de la force de défense nationale du Burundi, FDNB, étaient déployées jusqu'en février dernier dans l'Est congolais. Kugeza mu kwezi kwa kabiri gushize ingabo ibihumbi 10 by'Uburundi by'ingabo z'Uburundi nibyo byari mu bikorera hariya mu burasirazuba bwa Kongo kugeza mu kwa kabiri. Yego. Ubwo ni ejo tuvuye mejo rwose ibihumbi 10. L'offensive des rebelles a conduit Gitega à opérer le retrait d'une grande partie de ses troupes pour sécuriser sa frontière avant de les redéployer ces derniers jours sur certaines positions au nord de la localité d'Uvira menacée par le M23. Ati gukubitwa kwa Gitega ubu gukubitwa kw'ingabo z'Uburundi. Yego. Gukubitwa kw'ingabo z'Uburundi kwatumye Uburundi buvana ingabo zabwo mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru buzijyana ahegereye umupaka wabwo na Uvira kugira ngo bazakumire ikibazo icyo ari cyo cyose bagira giturutse kuri M23. Abona ko bitoroshye mushakamba iki kinyamakuru ibintu kivuga genda birahura n'amakuru twagiye dutangaza. Yego, harimo byinshi cyane nemera. Yego. Tukaba tugeze hafi ku musozo. Kinshasa qui contribue financièrement au déploiement des forces burundaises craint toutefois une volte-face du président Ndayishimiye. Des inquiétudes ravivées par la venue mi-février à Kigali de plusieurs sécurocrates burundais pour discuter d'une escalade de tensions entre les deux pays. Kinshasa nubwo ikoresha ingabo z'Uburundi inazihemba inabishoramo amafaranga ariko hari impungenge ifite kugeza ubu iribaza se kubera iki abarundi dukorana bakaba barohereje abahagarariye ingabo zabo kuganira n'i Kigali byaba bimeze bite? Nubwo bakorana mushakamba ikintu gishya twungutse aha ngaha ntabwo bizerana rwose, umwe abakeka undi. Twakomeza. Yego. Ces échanges ont accrédité la thèse côté congolais d'un accord verbal de Gitega avec Kigali pour éviter l'affrontement, en particulier à Uvira, à proximité immédiate de Bujumbura. Ibi ngibi byateye Kongo kwibaza ko turumvikana kuba Gitega yarohereje intumwa zayo i Kigali zigizwe n'abasirikare. Byateye Kongo kwibaza ko Gitega yabishaka kuganira na Kigali kugira ngo ubwo M23 irimo yegera Uvira hatazabamo imirwano. Yego. Ibi ngibi rero bigatera Kongo kwibaza byinshi. Turakomeza. Yego. Bien qu'il ait réaffirmé son soutien à Kinshasa, Evariste Ndayishimiye a conscience de remous au sein de son armée, où certains officiers supérieurs questionnent
le bien fondé de l'opération de la FDNB sur le sol congolais. Ati nubwo ndayishimiye yongeye kugaragariza Kinshasa ko abashyigikiye ndayishimiye ubwe azi ibibazo biri mu gisirikare cye cyane cyane ku basirikare be bakuru abaofisiye bakuru bibaza impamvu y'iriya operasiyo y'ingabo z'u Burundi zikora muri Kongo ntabwo barayisobanukirwa ukuvuga mu yandi magambo ntabwo bayemera yemera batayemeye d'autant plus que cette dernière a subi de lourdes pertes mi-janvier lors d'affrontements en Ngungu dans le Nord Kivu cyane cyane ko iki gisirikare cy'u Burundi cyanatakaje bikomeye mu gihe cyarwanaga muri lokalite ya Ngungu. Yego. Aha baravuga kuri ya mirwano ya Ngungu. Niyo mpamvu mageze nkaseka. Muri Nord Kivu. Abasirikare be ntabwo barabyemera cyane cyane ko ngo banatakaje. Baratakaje abasirikare 10,000 baburiwe irengero. Ngira ngo ni ibingibi Mushakamba inkuru tukaba tuyishoreje aho ngaho nahigarukira. Uyu mugabo Olivier ni umuhanga, Olivier Leflan. Uko ibintu urabona ko bicukumbuye cyane, bikoranye ubwenge bwinshi. Bikoranye ubwenge bwinshi, urabona ko ashyiramo ibintu kuko byabayeho. Fakte. Ngibyo bya Kisekedi n'ibirombe byiwe. N'ibirombe byiwe agenda abunza mu mahanga. Ikarita ya nyuma ya Kisekedi. Yo karita ya nyuma. Karita ya nyuma yitwa mfite ibirombe. Yego. Byiza cyane hagati aho ariko. Yego. Iyi dosiye yatangiye ivuga Amerika. Yego. Kandi hari amakuru twabonye ko Amerika nayo ishobora kuba itari kubikozwa. Ntabwo irimo ibikozwa. Ibikozwa irimo iravamo buke iriviramo. Kugira ngo igihugu cyo turimo tubona kijyamo ni Burundi. burimo hari ikibazo. Burimo abasirikare bakuru batabyumva, hari igihe bishobora kubyara amazi y'ibisusa. Yego. Ariko igihugu twabonye wenda kirimo nta guseta ibirenge, nta zindi mbogamizi zirimo mu gihugu imbere. Canada, kuko Canada mperuka kubona ifite kampani zigera muri 6 ziri mu bucukuzi muri aka gace k'uburasirazuba kumanuka kugeza ba Manini. Canada ariko ntizabarwanira nuko bashuka. Oya, ni ukwisarurira. Ubundi kavuga gusa ngo dufashe ibihano. Dufashe ibihano. Mfite ibirombe vs dufashe ibihano. Cyane. Twareba izindi ngingo. Reka turebe izindi ngingo Mushakamba. Ngira ngo ingingo ikurikiyeho guverineri ati Musanga wa Kivu y'Amajyaruguru ni guverineri washyizweho na AFCM 23. Yasuye agace ka Rubaya. Icyo abantu baziho kuri aka gace ni agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, cyane cyane Coltan. Agace abo FCM 23 benshi bakitabira, baba bari muri Wazalendo bakajya mu gisirikare, baba urubyiruko rwari rusanzwe rukajya mu gisirikare. Hari abahakuye abasirikare benshi. Ikindi twamenye mu gice dukurikije icyo guverineri yavuze nuko hari abarundi bari baraje kuhatura. Yego. Barazanwe na leta y'u Burundi Mushakamba. Hari abakire bari barazanwe bashinzwe ku transport amabuye. N'aba bakozi. Abo rero bazanye abakozi babo barahabatuza. Yego. Gusa nanone y'Urubaya. Yego. Byari ibirombe byawe byaremerewe amafoza nanone.
guverineri Bahati yego yasuye Rubaya, ngira ngo mfite ijambo rye hafi twaryumva. niba urifite hafi twaza kuryumva tukaryumva abantu bakumva n'icyo yavuze. ubwo buryo bwiza bwo gutanga amakuru mu buryo ntibibe amagambo yacu gusa, abantu bakanumva n'icyo yavuze. reka turebe reko mbigeraho. icyo nabonye cya mbere mu gihe uri kurishaka, yego, abantu bitabiriye ku bwinshi cyane, ari benshi pe, banezerewe, barabyina, bararirimba, abakomediye basusurutsa abantu mu buryo bwose bwuzuye. Bahati yari yaherekejwe na visi guverineri ushinzwe ekonomi cyangwa ubukungu, ariwe nawe Bahati Shadrack. nawe ni Bahati Shadrack, ahubwo noneho twongera ko avuka muri Masisi nawe. Avuka muri biriya bice. Yego. Mutoto wa Masisi. Reka turyumve. Yego. Reka turyumve, ndabona narigezeho. Ni ijambo ritangira mu munyamakuru avuga mu rurimi rw'igifaransa. Yego. Avuga ko ngo muri jipe y'umweru 4x4 guverineri Bahati ngo yageze mu gace ka Rubaya kugira ngo aganire n'abaturage baho amenye uko bamerewe. Ubwo ni by'umunyamakuru avuga mu gifaransa, noneho nyuma tukaza kugera. C'est dans la matinée de ce mercredi 5 mars 2025 que le gouverneur, à bord de sa Jeep 4x4, a quitté le musée des Zimbi, siège officiel de la province de direction Roubaye en territoire de Massissi montagneux. Bahati Moussanga et Rasto, avec une forte délégation notable du territoire, est accueilli par une foule immense, tendue aux bras ouverts. Ici, Mushakamba, icyo umunyamakuru avuze ati ni mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki 5 yego z'ukwa gatatu, ubwo guverineri Bahati ayoboye intumwa nyinshi, yahagurutse Himbi ni quartier ya Goma aho guverineri akorera. hari ibiro bya guverineri kuri guverinora muri make, yego, yitwa Ihimbi. Ubwo yahagurutse rero mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki 5 z'ukwa gatatu 2025 yerekeje i Rubaya, aho yakiriwe n'abaturage benshi kandi biragaragara Mushakamba ni benshi cyane. Yego, hari abantu pe, abakenera amavideo ubwo baratubwira tuyabahe, abakenera video bayidusabe turayibaha rwose. Reka dukomeze noneho twumve guverineri Bahati. Yego. ngo ni mu Rusisiro, bahita Insisiro. Ahangaha aho bitandukana wenda mu mivugire no muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ngo ni imihana. Yego. Umuhana runaka, uvuga umudugudu runaka. Yego. Hariya rero bakavuga Urusisiro. Ni mu Rusisiro rwitwa Gasura, Igasura. Muri Gasuga abantu bakurikiye amakuru yacu Gasura twarayibabwiye. Yego. Reka dukomeze twumve. Yego. L'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndemeye, a présenté en bref le portrait de ce territoire de Massissi. Massissi, plus question de la tracasserie de barrières, une sécurité assurée, la vie agro-pastorale. Ahangaha umunyamakuru aravuga ibyavuzwe na Emmanuel Ndemeye. Uyu nguyu ni administrateur wa Massissi. Ngira ngo yasimbuye Nzakama sinzi aho yagiye. Nzakama yari Inzibacyuho. Yari Inzibacyuho. Yavuze rero ko muri Massissi by'umwihariko hariya muri Rubaya nta trakaseri, bimwe byo gushyiraho za barriere mu mihanda kwambura abantu kugira bate, ibyo byararangiye nta bikibaho. Yego.
ibyo ni ibyavuzwe na Emmanuel Ndemeye umu administrateur wa Masisi ubwo yabivuze mu ijambo rye ryo kwakira abashyitsi. Yego. Dukomeze. Le prix a indiqué Emmanuel Ndemeye, c'était avant de présenter le vice-gouverneur en charge de l'économie, de finance et du développement, Shadrach Amani Bahati, fils du terroir. Porteur de messages de paix et d'assurance, Bahati Musanga Erasto, gouverneur du Nord Kivu, ati ajyanye ubutumwa bw'amahoro ubutumwa bw'amahoro n'umutekano. Bahati Musanga yaganiriye abaturage bahariya mu Rubaya, reka twumve uko yaganiriye. appelle la population à lutter contre les antivaleurs, parmi lesquels le tribalisme, l'exclusion et il faut plutôt imprimer les vivre ensemble, a-t-il martelé. Ati Bahati mu butumwa yasabye kwirinda kubura indangagaciro, kwirinda ivangura ry'amoko, kwirinda guheza bamwe, ibyo ngibyo babirwanye, ahubwo noneho babane mu mahoro. Reka twumve. Sana tunashukuru population hapa, population ya Rubaya ilitusaidia sana, kwani hapa Rubaya tulipafika na kuko watu walishapanda sawa kintu tunaweza panda karibu tu. Ati turashimira abaturage ba hano muri Rubaya, tuhagera baratwakiriye. Tukihagera abantu bahangaha mu ngengabitekerezo bari baratumbagiye nk'uko wakurira igiti cy'inturusu. Watu walikuwa walishapanda extremism, lakini population sasa tuliongea nayo, population ikatupokea sana tena mzuri sana. Atariko tumaze kuganira n'abaturage bahangaha batwakiriye neza cyane. Arabibashimira rero. Yego. Kandi byaragaragaye Mushakamba. Ahangaha guverineri ikintu avuga nicyo ko uribuka ahantu hambere bitabiriye kujya mu gisirikare. Ahangaha. Yego. Ahantu hambere abazarendo bitandukanije, FRDC bitandukanije n'igisirikare cya Kongo hambere n'ahangaha. Ngira ngo uribuka ni koloneli nde wa wundi ubyibushye cyane. Utari Nsabimana. Oya hari koloneli wavuye muri FRDC w'umusore munini cyane w'igisore rwose ubyibushye. Ni nde mana yanjye, ni giki bamwita ki? Gifaru. Gifaru. Wibuka abantu koloneli ni Gifaru? Ni Gifaru. Ni Gifaru. Gifaru yarayoboye rwose bakiyunga kuri mu 23 ahantu habaye ahambere koko. Yego. Dukomeze twumve. Tunasema population ya hapa Rubaya, Mungu asante sana na Mungu ababariki. Ati mwarakoze rero abaturage ba hano mu Rubaya kugenda kugeza n'ingungu. Mwarakoze. Imana ibahe umugisha. Nataka kuzungumzia vitu viwili. Sinzi niba wumva abaturage nabo asante sana. Ndabumva cyane. Murakoze cyane. Noneho arababwiye ati ndashaka kuvuga kuri ibi. Reka twumve ibyo ashaka kuvugaho. Ati ibintu bitatu. Ubuyobozi wa cyama. Turaganira ku buyobozi bwa AFC M23. Yego. Ni ibintu bitatu arimo ababwira baganiraho. Icya mbere nicyo. Ibindi AFC M23 walitutumana hapa tuwasalimie na tuwashukuru. AFC batwohereje hano kugira ngo tubaramutse, tuganire kandi tubashimire. Tusalimie watoto ya Rubaya na tuwapatie shukrani za uongozi, kwani ulishimama, ubaguzi wa ukabila uligombanisha, ndio maana tunafika hapa na tunaenda mbali. Ati batwohereje rero ngo tubashimire kuko abantu bo mu Rubaya mwarwanyije ivanguramoko, murarihagarika, mwarahagurutse murahagarara murarirwanya rwose. Niyo mpamvu duhagaze ahangaha tubashimira ubuyobozi
bwa AFCM 23 bwadutumye ngo tubashimire. Chenye tunaweza omba population ya hapa cha kwanza, icyo twasaba abaturage banga mu Rubaya cya mbere, bayevite ubaguzi wa ukabila, abantu bacike birinde ivangura ry'amoko. Unaona wandugu hapa wenye wanatoka Burundi. Ona hapa, kutoka hapa na kwenda Burundi, unakimbia hapa, unakimbia Rubaya, unafika Goma, unatoka Goma unaenda Burundi. Ati mwabonye abavandimwe bavuye ahangaha bagahunga ahangaha bakagenda b'abarundi bakajya Burundi, abo bavuga n'abarundi. Urabona kuva ahangaha ukajya Burundi, uva ahangaha ukajya Goma, ukazava Goma ukagenda ugakomeza ujya Burundi. Ati ariko hari n'abaturage bahari abahunze bahungira ngo mu Burundi. Rero ibyo byose baba bahunga ni nta kintu baba bahunga gifatika, ni ivangura ry'amoko abantu baba barashize mu bandi. Tukomeze. Yego. Twese dushyira imbaraga hamwe turwanye ivangura ry'amoko. Hano ntabwo ari Burundi. Abarundi baguma iwabo i Burundi. Hapa haiko Burundi, batu bapiganishe extremism. Hapa mwaibilima hapa FDLR zari zuhuzu. Ngira ngo ahindure mu Kinyarwanda aho ngaho biri bwumvikane. Muri iyi misozi ahangaha FDLR zari zihuzuye. Mushakamba abantu bashaka kwibaza kubera icyo ahinduriye mu Kinyarwanda. Ndagira ngo mubwire ururimi ruvugwa hariya cyane ni Kinyarwanda. Cyane rwose. Niyo mpamvu ahinduriye mu Kinyarwanda. Buriya nta muntu ariya n'umwe utumva Ikinyarwanda cyangwa utakivuga. Yego. Reka twumve. Imisozi yose yari irimo intera ntabwo hano ari mu Rwanda. FDLR zishiwabo. Biraza zikabesha abaturage, zikababesha turi ubwoko bwanyu kandi bakinyumva bakabizi. Baraza bakababwira ati murabizi, abo barwanya ni abamusulani, ni abatutsi, mwitandukanye nabo. Ariko babirindutse ibyo babakorera mu abaturage ngo nimubizi. Hano ntabwo ari mu Rwanda, FDLR muzi zigende zitahe zijya iwabo. Hano ntari mu Rwanda, hano ntabwo ari mu Burundi. Abarundi baraje biyesitara hano nk'aho hano ari Burundi. None bagiye he? Urwanira ukuri ntabwo ashobora gutsindwa urugamba. Occasion pour les chefs de l'exécutif provincial d'appeler certains fils du terroir qui ont pris refuge dans les pays voisins de retourner dans leur Nord-Kivu natal. L'heure est à la reconstruction, a-t-il martelé. Ngira ngo uyu munyamakuru ikintu avuze, yego, ashobora kuba yasemuriraga wenda abumva Igifaransa. Yego. Ati guverineri icyo yavuze yahamagariye abavuka muri kariya gace bahungiye mu bihugu duhana imbibi, abasaba kugaruka iwabo ko igihe cyo kubaka igihugu kigeze. Yego. Il a salué le retour de quelques notables qui retournent déjà pour accompagner l'FCM-23 dans sa vision de libérer notre pays, la République démocratique du Congo. Ati yashimiye ba notable ni abantu b'abayobozi, n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze hariya niko babita ba notable. Rero hariho abari barahunze babaga muri leta ya Tshisekedi, yego, bakaba baragarutse noneho bakifatanya na M23 kubaka igihugu. Abangaba yabashimiye. Reka dukomeze yango igeze hagati. Yego. Le gouverneur Bahati Moussangaï Rato encourage les jeunes mobilisés sur place. Plus de 200 jeunes, dont l'âge varie entre 18 à 25 ans, viennent de répondre au présent en vue d'intégrer volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise. Ati si cyo gusa guverineri Bahati yanakanguriye n'urubyiruko kuba bakwinjira mu gisirikare cya ARCM 23. Muri iriya nama rero bakaba bahakuye abarenga 200. Bayandikishije ngira ngo
nureba neza video uraza kubabona urubyiruko, abakobwa, abahungu bari ku murongo biyandikisha kugira ngo bajye mu gisirikare. Yego. Reka twumve. Une jeune armée bien formée, bien disciplinée de l'AFC M23. Ati bajye mu gisirikare ko ari igisirikare cya M23, ari igisirikare cy'ikinyamwuga, ari igisirikare gifite ikinyabupfura, gifite indangagaciro kigenderaho. Mushakamba andi magambo asigaye ni ay'abandi bari hamwe, sinzi niba ari ngombwa kuyanyuramo nayo. Ngira ngo ubutumwa bwatambutse. Ubutumwa bwatambutse, twahinira aho ngaho kuri iri jambo rya guverineri. Gusa ndashyiraho komantere imwe. Yego. Ku munsi w'ejo nyakubahwa James Kabarebe, yego, minisita, yavuze ko bagomba gushimira abaturage ba Kivu ya ruguru kuko bashishikarijwe kwica, babereka n'ingero, batwika abantu. Ati kora gutwika abantu bagafata amavideo bagashyira hanze ko ari ukwereka abaturage ba Kivu ya ruguru uburyo ibyo bagomba gukorera abatutsi. N'urugero babahaga ngo kuriya kubarya byari ingero, ariko abaturage ba Kivu ya ruguru barabyanze, banze gufata imihoro, banze gufata ibikoresho ngo bice abatutsi bene wabo. Icyo kintu ni ukuri Mushakamba. Ati kubw'ibyo ni ibintu byo kubashimira. Byahuye n'ibyo nanone guverineri yababwiye ati turabashimira ko mwanze kwivanga, mwanze ivangura ry'amoko. Nibyo rwose. Icyo kintu ni ukuri Mushakamba iyo ukirebye. Yego. Ariko jya ubwanjye nakoze ikintu kimeze nk'ubushakashatsi. Amakuru naje kumenya ni uko abantu bakoraga biriya bintu FDLR iri ku isonga cyane rwose. ukuvuga umujyi wa Goma waragutse, ahahoze parike nk'ariya za Mugunga n'ahandi ntabwo hari hatuwe. Yego. FDLR igeze hariya kubera gucukura, gucuruza, kugira gute barahubaka. Nibo rero bari batuye hariya. Yego. Muri uko gutura hariya rero bagiye babiba ruriya rwango Mushakamba. Nibo bakoraga biriya bikorwa byose, nibo babikoraga bafatanije n'abandi bantu bake b'abakongomani. Mbese abari bacengewe n'iyo ngengabitekerezo, ariko abari ku isonga babikoraga biriya byose ni FDLR cyane rwose. Twakomeza n'ingingo ikurikiye. Tujye ku ngingo ikurikiyeho. uwahoze ari meya wa Goma ni generale w'umupolisi yafatiwe mu nzu y'indaya Mushakamba. Uyu mugabo hageze yitwaga Kapendi, komiseri Kapendi. Yego. Umugabo rusasu intare za Sarambwe zamusanze Goma. Yego. Abona kugera kuri Monisco baba bamufashe. Yego. Abona kugera ahantu hose bamufashe birakomera, ariko byose byatewe bari abasirikare bo muri Kongo bikundira indaya, birazwi. Yego. Goma yafashwe yibereye ku ndaya. Yego. Arangije asaba gukomeza gucumbikirwa. Yigumira aho ngaho. Yego. None aho bigeze amajoro n'amanywa amaze kuba menshi, fagitire iri kurenga ubushobozi bwe. Wagira ni ibitaro yagiyemo bya hehe. Yego. Indaya rero zabonye zitakomeza muri ibyo, cyane ko birimo no kubangamira iyo ndaya kwiyakira abandi bashyitsi bashya, abandi bakiriya. Yego. Hitamo kumutanga. Yego. Bitanga amakuru ko ahihishe, niko kujya gufatwa n'intare za Sarambwe. Yego. Ngibyo by'ingabo za Kisekedi. Yego. Inkuru iragira iti ngo generale bamuguye gitumo ari mu nzu y'indaya, aho yari yarihishe kuva Goma yabohorwa. Ubu ngo ari mu maboko ya M23 AFC. Uyu yahoraga afunga abakongomani bavuga ikinyarwanda muri Goma ngo ni abacengezi. Hagati aho uwo hari n'umurongo wa Bibiliya bifashishije, ariko twifuza tujyaho. Yego. Ntabwo ari ukuwurwanya, ariko cyangwa iby'uyu generale birumvikana. Ni ukwanga kuvanga amakuru n'iyobokamana. Yego.
ikiriho ni uguseba umuntu nka meya yari akwiye kwiripotinga cyangwa se akemera agapfa ahunga cyangwa se agapfa arwana nkacira umwami. yego ariko ibyo byarangiriye mu ndaya. yego ubwo ababishinzwe baramukurikirana bitewe n'ibyaha yego abashinjwa kuba yarakoze. nibimuhama azashyirwa mu mvuto nk'abandi. yego azashyirwa mu igororero acirwa urubanza rumukwiye. yego Mushakamba rero cira umwami uvuga yasimbutse byinshi. hari byinshi yagiye atabonye. yagiye atabonye aho umuvugizi we nawe ahera mu sinzi ntabwo ndi buvuge mu mvuto. yagiye atabonye ingabo ze uburyo ziseba. atabonye aho umuvugizi we abaye nk'urukwavu rwahiriye mu gihuru. akaba yagiye atabonye ikivuguruza Goma ne tombera jamais. yagiye atabibonye, yagiye atabonye aho makunguru zambuka umupaka zicuritse amaso. atabonye ingabo ze zishyikiriza M23. yagiye atabonye aho umucanshuro agenda Mushakamba. yagiye atabonye aho DRC isaba uruhushya rwo kujya kuvoma cyangwa rwo kujya ku isoko. yagiye atabonye byinshi cyane. yagiye atabonye atagize biro mu buhungiro. yego ariko yarabyigeze yigeze kujya yambuka n'ivedeti akajya i Bukavu. yego Shakamba twagana ku musozo. twasoza rwose. dushimire rero abari badukurikiye, tubashimire byimazeyo bakoze cyane. tubibutse ko twaganiriye ku ngingo zigera kuri 3. Uburusiya n'ibihugu by'Abarabu byanze gukoreshwa na Tshisekedi ngo byibasire M23. ikindi guverineri Bahati Musanga Erasto wa Kivu y'Amajyaruguru ejo hashize ku itariki 5 z'ukwa gatatu yasuye agace ka Rubaya muri Masisi. uwahoze ari meya wa Goma, meya umupolisi wo muri Police Nationale Congolaise bwa Tshisekedi yafatiwe mu nzu y'indaya afatwa na M23. ubu ikaba imufite mu biganza byayo. turabashimiye rero abari badukurikiye, turabashimiye cyane, tunabifuriza n'umunsi mwiza muhaye muronke. ariko kandi ntimwibagirwe kanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa rimwe. ntimwibagirwe gukanda like, ikandwa na buri wese rimwe, inshuro imwe kuri buri nkuru. ntimwibagirwe gukanda share, ushobora kwikanda inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru yacu. kandi mwibuke no kutwandikira mubinyujije muri comments, dushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu. turabashimiye kuko birushaho kutwubaka. umunsi mwiza yari Sentama, umunsi mwiza Mushakamba, mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama. bari badukurikiye bose turabashimiye. mugira umunsi mwiza n'ibihe byiza. witeka abaho umugisha.